Shreji kandi twarebamo amazina menshi taba mpinduka y'amani konka tureba abantu abahango ningashi big fish abatwireho babasa kwamba retaininga emyanya yabo then n'abandi abakora batwiremo abatabasa kwantureba nibahindura kandi abandi babasa kuba nibanagwa a cabinet list bitu takaziraho nyenda twanse turebe kace acintsha aba speaker nyumwazi yo tusibire turebe kutera karuru ka speaker aho mwame both ugona MP wa West Budama Central abasekwana tora nonka speaker wa parliament kandi na Thomas Saiwa abasakuba naguma hantebe yogwa deputy speaker na yandagaze tureba akakaruru ko kajense kata agwawe Celestine yonko wa Antkan analyst webare mnonga na karuru kanyumwazo ahabwanje kagenzere kurunja ahabwanje ahabwachi ahagwo kuba katize sibo abantu nko karuru akahwira karugiremu aka honorable Rebecca Alitwara Kadaga na honorable the late Jacob Olanya. Yes. Akarura kokore no ijuka kurungi kakaraza nyineka president ahaciro ebiro bibiri atabyamire ari gutera personally esumu ari guterera abantu no abaro ningaza sindiya se nkanamero kwa ko yakazati nyine sumwe personally president yakutera mbwene hatu bakugira ngo mu se omukaruruka ka primaries za umuseke yakabere kare mukororo na nkahi ngo karara nareba naco nogira ngo hiyase Chaga mbumukazi warere na uri kurara na undi tukikiriza kare kimuratware koke cyintugeze kumanyisa akaruruka nyumwazo kabire a sail through umurujungu bagira ngo nese mwene we were not even surprised kakateganisi tukabara nuko kabiri kandi nko kubacishendiro mu kokasi yabireho umuseke yabireho rwa mukaga na kokase bireho asande hati noreba ngo kintu kijire cyatambura nko kuba bibakikirizi okusinga buriya seke kikaguma ni manyiso ankumi birabiro naguma seke kikaguma bagira ngo katutwara umukokasi kokasi abantu bataza haza mwijuke ngo umukokasi wirobwe nibwe abantu nkaba honorable Tayebwa ababire bine honorable Rebecca ba negotiatingiri nguruga ahabwa deputy tukurondere kiturakwhereza ohagire oha honorable Oranya kwezo bwa chief whip aho nto yatungire negotiation ba honorable this Nandutu bamuha Rebecca bamureta bamuhereza bwa minister wa Karamoja n'ibindi n'ibindi so noreba hakaba mu negotiations bwe nati nyumwazo negotiations zibiraho niziha which MPs okay maybe ko tuzakoreba mu cabinet age shana katwagamba nka honorable Namere but which other MPs negotiated really took a big share out of this negotiation so ngiranti ahabwanje Aliona na wa akaruru kanyumazo kabire na wanyutu tukatereza abantu esebo korobire yes namazima ngo abantu ababire abantu bakabi namasiko minji omu the former speaker honorable Anita Mungi konka ugwe kwahereze kurugaho umucuco gubire gwimuka gwatekana harabanta social media babayamba zangu kuno zangu arebetsore unyumwabazi habe nazabenka namboze amte yizi kashi ati noreba manya confusion echo natakwenda ngo ndugamura mwagwizoberi konko bundo bwindi wa watwesere nacho tuza kukigambaho parliament eje tugiremo ni parliament erije kutubera eyo mutano habwenshonga nije kuba ebintu byonene neza kuba eri kuba yes man parliament okay yes man parliament ni maisachi abantu abakwija bakwine bine bitekateko byo mutano na nebe government erabene leta nibaza kuba barinka baba maziramani hata aba bantu aba bakwija ba so echo cyo rumuno ogamba echaba honorable Namboze kibire mu parliament eje yitwuru umuntu zamwe eje yitutandikire echo turakirebe munonga abo kuba ebintu hino kuba eje parliament hino kuba rinka bajimaziramani abantu abizire
na n'abantu ababene bagitetemesa ababene batuma batekamo muhimbo barugiremo mwene hati tinga nyenda to amisho gutwena tugazore n'amatu tugatege konka parliamenteje ekibararete ngo hate ntwenda ngo tukore tuti ni tindu munindeba ngo tuza kureba abantu bakurugayo bino mujinya bakajya ngo apana ahabwe nshongeje neji tutkubasa kucikiriza rero oyina masiko honorable ngo naza kuhakanisa ekintu cya leta wa cabinet no matu betwine parliament eyabana babire batakwenda kuchimanya oba cya leta wa president oba cya leta wa minister oba cya leta wa speaker babene bimuka bajangwa apana nkase mujunganda abudukatuntu segona abashija n'abakazi enkwata buta babire abanamboze manya ekimbyo musino kiryo musiso mbweshati we yabara umuwenka arazi na yesome wakireba so kiri kumanyisa yabara uwenka icyo kugira ngo aruge yagira ati ni nominating oguni so ebye nico tutabirebire nyumwazo kandi ekitumire tutabireba nyumwazo nikiza kutuma tutarebana nebindi mu biro ebikuza kwija so ekibireho ukaruruka nyumwazo kibire walkover kandi niko babire nibacenda kana na parliamenteje niko bakugenda ngo etwaze mbwenu ntarugire hamuramwa tichango ekimbire ni intekateka kubaho katemba ngwe ryawe kugira ngo umenye ndakatemba pana kunka kugira ngo tubentu za kureba mweshi honorable Norbert Mau abantu barenga ngo nuwashemerire ngo nuwakoze reki ayigiye bururu 15 aha bururu 5 na yazate yesakaye nabeji 12 natiste nyine 15 omana ko nyono kwene nshirebe baza kureba umumenarem hinetse batangariza mukarura karizere mwabazi hati utandukanye kineza kureta icyo kureberaho kike dene kisutinge ompriyambo yanjye y'umuramugo mbona umushayija uko witu akaba firira ijoro yaza mu Katare naza gura amatungo erisho ya berfire ndi yabe nehera arbajoro w'amatungo iri yaberhurira kandi rebe bindi emyenda nebindi yashika mu yayitorura Katare yaronde amatungo gavura yata yashika yabagira ati izoba Katare hakora ke myenda konka akamatungo tukakora muri byo zo go anti erisho eri yareba ebi hatereka mboreke umushana abo kuba opposition yo umugasho gwaye no gukubona telefone kata opposing aturi njye erisho rinde eriyo bashuru matungo reka mkwizere mbwenu icyo kumazanya maza congratulating speaker wa parliament Right Honorable Jacob Boss Maxson n'umuhezo we Thomas Tayebwa ahabwa okuterwa karuru kandi akabaterwa members ba parliament nko kwiteka rukuragira ikindi kwenda kutangaza aho hati opposition yo kwe kubatarebere ko motion no horeki yajya ngo kaberege hati bo benda nkabe ko motion dene bikora makuru nk'ibyabereho buri habeho kunyura mu guha ekikumanyisa ngo habo kunyura mu guha abantu baterondere speaker wa umusinge ubwo speaker nahabaho ubutekeza nawe haza parliament n'icumbaje niko kure parliament yikumene mwegeriyeremo akaruru kagenzere mu kakareba umuntu oba wagireho akaza hwa munugo unfortunately yatwarwa me hisoruse in eternal peace the Right Honorable Jacob Boranya kwezere ugo AAA Right Honorable Anita Monga nawe habzamo opposition mpango na parliament agihereze nore ngo harimo okunyurumwe mbwenu ni nsima president abukutebekansa umukono gwa government gwa legislature abo kwareba ije mukono yone eshatu executive legislature na judiciary ni nkepfuka byo mbere bitwine warebe cweka cyabura cyateganisabwa ahambiri ibintu byo ntebeganisabwa kandi wanoreba ni editage ningasho mukono gwa parliament nugo mukono muhango munonga ecyo kubanza muba minister bakuraga abakwera executive ejyo arm of government nubo bakubaga eberagiro ebejudiciary futo mungora
so echumanyisa indeed so echumanyisa ngo mukono gwa parliament wakwatijaga Mr omucyara natkunda naturinda mazima ihangana tebeka nirtegana wano rebe mirimo eshatu so much essential ninga shikadno constitutional mandates of parliament harimo okoreberagiro harimo kubari rihanga harimo no kurebuza imirimo ya government oversight echumanyisa ngo wakwata ka parliament ukajya umuntu atyo nko kucyabe nko abakucenda abo bakayeze ngo harije nkano batuma bamwe parliament barije ngo bapasinge iteka ri hano ninga bakora kubiya kandi parliament wari yacumbagira eje mukono ndijo ya government ni cumbagira ko kashiyo umuntu atakazireho mwebembezi none umureba mu reka ngambire naturinda hato waza kwijja TV West kongera ngo bakabanza bagira ngo bazokora handi umurimo kutagutunga so let us give a benefit of doubt to these people who are coming abo kuba umuntu wana utamuhera mwanya go ku testingira ko capability turigimanya aba bantu abitkureba no but mabon cyo yes kamanya capability but atungira slot he is a minister nabasa kwata capabilities ze ensure huire na true hato go mufutera mu FMK oboso mu kugira ngo maybe ashekesheke no mwakwa izere konka bwana ham ningira twa ekintu ekibuzo ningira twakicenga ngigeze ishuri wakirebesa wakireba babuza ekibireho nyumwazo yes kigenzere kiti babuza abantu nibaza gukora ninga tabarakora kandi tino wacakanise so bwene ki otaka yebuza icyo batakubuza nikirgira ango iwa ati turi mu bishakuzo kugira ngo umuntu nshaka utshambagira ngo namashani oyinogambeso okudebatinga no kurete ebitekateko byitu umuringo kutebekana tukuje this is not a question and answer approach this is a discussion, this is a dialogue, this is a debate. Okay. Maybe debate one ora kugireta nkuko bashume birango mjana naturinda nyona nyenda ngo mpendere let us give a benefit of doubt omuyabembeza mu administration ya parliament etorin tugihe amatsko tugitemo bwesije kugira ngo nebasa kugiye yatwara kureka nyine mu kwetomboita kumenya n'ubundo member wa National Resistance Movement habere muskando esba tuzire anitamunga bazumutuzire ahabwa corruption na embezzlement nko kuba ino kigamba because takaturi umukutu kugira ngo batutiyuntu yes konka mbuye nyomba nyenda ngo selective application of justice yahangere eze yateganisa noreba twine ba untouchable aze cyo kintu kize cya leta impunity munungu mwihangere abantu batakwatwiteka hakaba huskando y'amabati ukagihuriraho naturinda yes mind you ni nyombeka over 40 plus senior government officials were involved in that scandal. Only one person was convicted. Akabanywera umufumo. Echo nkimanyisa ngo iteka rukwato umurenga turi kumkwata. Nurukwato wahasi ohayiguru turi kumkwata. Nurukwato mukuru, nurukwato omukuru turi kumkwata. Haza ebi bintu bibitsiri hangeri owikitinsa naturinda. Haza mana speaker wanyizina rukaro. Yes, ncyo kugira ntati kunogira ngo parliament yona administration ya parliament yona bagishikiri. Bakwatse speaker bamwihemu, deputy bamwihemu, kraka parliament nabo bamwihemu na office ya speaker. Because atiche borekeriki shana bagira ngo hayine kindi nko kubigambwa ngo hayine kindi kibambingirira nitamunga because twina abantu bashoma kwiri hangeri abakize na nitamunga twina harwe bikona no gimanya uri umutaka wambara omushira be nayembe kizimbe bashara hungutu tarukurabo umugiga kashane nibyebyo hata abantu bazye ngo batancana anitamunga uko atsagarira hoki so icyo ngo twasa kuta amateko munkora reka gataka kwata bake abandi gakabarika ejo impunity ejo selective application of law mazamani ngijumirira yaza kutwitira hangeri kandi tusheme kurgaito na tukarujumirira abo kuba ihangana twinene ryeri twine rindi nije kubeyongera okay yawe mnonga kam shano yompiyeri bitona ntereba ngo president bisebe yabasakwa na shohoza liste ya cabinet aba basakwa mbatoranwa kandi omuri aba harimo Jessica Rupo go yaguma hava vice president ngashomhezi wa president ntureba honorable Robina Nabanza go yabasakwa na yagumaho nka prime minister sorry then ntureba honorable Rebecca Kadaga go nawe yagumaho nka first deputy prime minister ntureba Dr. Crispus Chiyonga go nawe yaguba second deputy prime minister abantu bintu ntureba na minister Janet Katamuseveni yabasakwa naguma ahantebe yo gwa minister w'ibya
education company hizo speculations zaba test tuiremu konkan television na gitria sababu cabinet list ntureba Jim Hwezi oganawe sakubana gumagya security ntureba mimi Babalanda oganawe aguma abwa minister wa enshonga sobwa president ntureba Minsa Kabanda guno muntu munga president Museveni yasakwana abwa minister wa Kampala capital city then ntureba ombata banda basakuba nabatoranwa ntureba Baramba Gahare ogoro yabasakwana hibwa full minister wa local government Omugation tumaisa ngo owabarya local government omwami Rafael Majeze kando bira tuireho gwasa kwamba munaga ntureba Matia Kasaija otwira minister webye sente basa kuba nibamwihaho ntureba na Moses Ali otwire ari Deputy Prime Minister oganawe basa kuba nibamunaga ntureba omurya banda abasa kwamba hinramo minister obyamagara otwira Jen Ruthacheng okuba mtwara ministry ya ICT ningashi information communications na technology kana ntereba Dr. Chris Baryomunsi gasa kuba natwaranwa ahawa minister webyamagara betona tushaka che omukahumuro ntugaruka turukubangura ningashi turukuganira list yaba cabinet ministers amuna n'abahwezi babo abasa kwamba twaranwa Watarga TV West ntugaruka There is no margin for error. So much here is familiar. Over 1,900 games brought us here. There is not a sporting heat quite like this. But history doesn't care about the journey. The Premier League is the best league in the world. La Liga is far and beyond the biggest winner. It only remembers how it ends. You bought it. There's no other word. You bought it. 8 titles. 1 month of mayhem to decide them all. And that is outstanding from Patrick Dorgan. Stay connected and watch DSTV to catch the football season finale this May. It's on. And that's it for today. Till the next episode. Yegita abasinguzi na Bell Lager za aha social media zitu ninga oteretsumu mprogramu yo muneneserezo otora na keshongoro akemyaka yira rukumirwe na shanzu kuhika 2010 ninga agati ya 2010 kuhika rizoba bakakuterere obashongorobu nubwiza kwaya hayana oshabira keshongoro akakizo mubabiro noza kwangura birabo byingi kurgomba kozibe cyo kunywa echa Bell Lager. Bell Lager yonyine ya Uganda nejaguze myaka shanzu n'etano ombuhereza nyabura we utaguza amarwa omuntu wena oryanse myaka 18 nyono bwegendesereza utasinda. Uganda, the National Matters Choral Festival 2026 is here. Watch and witness one of the most beautiful celebrations of faith as we honor the courage, sacrifice, and obedience of the Uganda Martyrs at the National Matters Choral Festival 2026. Don't miss the glitz and glamour as Uganda's most melodious Catholic and Anglican choirs come together on one stage to proclaim faith over fear. Send us a video of your choir singing a hymn on WhatsApp at 0776
877-528. Include your choir's name, church and diocese. The best submissions will be selected, featured and awarded live across all Vision Group TV channels. The National Matters Choral Festival 2026 is sponsored by Uganda Christian University, Pepsi, and Equity Bank. Organized by Vision Group. Tabaka yonka humuro kandi ezine TV West program neshonga yizoba umherezo ine Angela na Trinda tatanka shaisha tuntisha kwa kutarachmwe shaha ina kandi turiyon tureba aha cabinet list y'abasakwane shobozi kwa President Yoweri Museveni umwabazi yogu kandi twarebereho na ba speaker muna n'umuhezo batorinwe izoberya nyuma abasyo nojangu enshuro yabo yatanka bakabe mbatandisura kureba ngo Uganda yazomisho kandi na nebaraganise cyo kujambisha ku Rwanda bushomankuzi mu parliament kandi nibija nka president okuyagambere ejonenshore ya team no sleep nturebe base kwana baho kwihana barahira ntureba hine binje ibyabase kuba nibihinduka omubwebembezi ubahiguro mu Uganda twaza kureba omba ministers abasakwamba toranwa aho mu Rembo not mbara necessary but Western Uganda ntureba abantu abasakwamba toranwa Dr. Chris Baryomunsi yoga yasakwana atebwa omu ministry yebyamagara tureba Ephraim Kamuntu ogwa kasinjire bitata ize yagakanka MP kandi abasakwamba muherezo wa Minister of Internal Affairs ogiyazo mwanyagwa General Kahinda Otafire bitona na Kahinda Otafire yabasakwana atebwa omu ministry ya water kandi tureba na Honorable Balaam Bagara nkokto twagambere ogya Minister wa local government ntureba Honorable Norbert Mao obayetimbira bwa speaker bitona yasakwana agumya entebe yeyo ba Minister of Justice and Constitutional Affairs ntureba General Katumba Wamara ogabira ryo wa works hamwe na nebya transport bamuhereza owa public service tukabagamba tukabaheza yo bitu abona abantu bamwe basakwamba toranwa ntureba na Atfeza ogun woman MP Wakisoro na yasakwana hewa owa State Minister tureba na Justin Namere a vocal person, a new member of parliament kanda wasekwana tunga owa State Minister for local government. Mutabarishe mka humura bitwana umustudio na yegitwaho umwamka mugono chibineta LRM political analyst hamwena na umwami Celestine ogunawe no guchibina echa ant kanda political analyst tukuza mka humura tutahereze bya speaker tutureba cabinet list eje yabasakwane shuhurwa. What's your take? What's your view? Celestine Webare Mnonga. Yes. It has taken me by surprise. Yeah. Yantangaza mukache ebiteekateko byanje ebimbire ningashe tubientuganiraho akwahero kwe tubientuteekateeka ngu nk'ekicweka kya cabinet nkiza kuhinduka ushange harugamu mwenu hije abantu basya bingi bazo mu cabinet ahabwe ece kisinde kibire kiruho ekisinde kiresire speaker habo ko tinkwenda tuze kubifise kubisisina speaker aresirwe kisinde ekitwena turukumanya ngo tikisinde kibire kiriye cyaburisha haza ece kisinde tutekateka ngo nikibasa kuinfluencinga cabinet mwana mangu omwame Daudi hinaha kuza kubara kabanda nangwa no kwakubira tare Daudi konko mu kisinde eco ntaza kwija abana bingi bato nagamba bingi bato abija tibingi nyo nagamba ntabintu haza kwija abana bingi kokaro n'abandi batwire mu abanaga so mwenu ejechi ekishane kinagirebamo ya it's a balance yagezaho kuringaniza ku kangume nabanje bakuru mpindure mu kace nyihemu hina barugamu abo tubire nitureba ngo
iwe nanye rugo mu bya munywani wanje wo gukama at opposition nayanga kugamba amazima kandi gamba amazima gabahindure abo buzima so bwenu I think bihamu minister Moses Ali Abira, the second deputy prime minister tukwe Yes. mbwenu riare ico naco ni kitutangaza okay hatecho katuchirugeho hatuze a ministry of finance kandi nyenda kukurisa yo mutahi wanje minister obatekamo Henry Musasizi ni mukurisa yo well deserved abo kandi atwiremo kuka abire nakore mirimo ya minister no gwabira state minister namazima ninga neshu namazima ugu minister kubagira ngo humura ico naco kandi naco kitutangaze so ejo niyo balance iri muninga wancenga so konka aci mutahi wanje ari kuronda shaheze cyari munandonda muninga cyari munaturonda ice kuya bagikoze nko kubagikora tuzakureba ikintu camani cyo kutangaza mu Uganda ngo hati yahija cabinet yemvumo kuza kwindura ibintu ebibire bishobere ansa eyo rukwenda ni okubibire biri nikweberango wancenga so bwenu hariho kugira ngo n'ikintu kisike kija rero tugire nangwa ahobwe hati norebe cabinet yo netana hona na parliament ahobwe parliament yo noba tokaba shuwe kikuza kubaho abo kuba n'umuntu owija n'umusya numusya mu ntebeje tukujya numusya omu parliament numusya omu ntebe ya speaker mwenu kwara agitwaze tino kumanya atecho ntubasa ku iwe nanye ntubasa kubanga kutebereza konka cabinet eje ituru muntu rebe ibashohozo mwabazi yogu mazima tikisikya ekindi kuteka ngo nikija kubaho cyango rero kuture tubire turemerirwe hati twaza kwerwamo ahubwo gambe tubasa no guma turemererirwe na kimwe so bwenu eje cabinet ibashohoza bagezaho kureba ngo babalansinga entekateka nenyikiriza abekisinde babatekamo abatwiremu nabo bagumamo ababire baruhire babihamu of course hina abihamu abu iwe nanye tushemerere kwebuza nogira habireho ki habo kuba wanoreba nka very good honorable ogwe ogo mushiki ogo mucyarakazi abire nakora n'umutima gumwe konkatu wareba munaga nogira ngo niki wareba honorable Betty Amongi bamunaga kandi hariho intekateka yo kwatanisa UPC na NRM hati wareba ikinani muni kugambira tikisikia kituru kutekateka Jeje Odongo kuzambata mutabanu wo so ati bwenu ati echecho nchituma UPC yasigarankai umukago gwa NRM na UPC gwasigarankai obote yeje yarinkai obotarum obote hinahara okay fine so bwenu bananka ba switching abo switching nabo tukarebi barku arkwihakana munongo mukago gwena na NRM so kati bwenu omubugufu katu bahereze benefit of doubt tubahereze benefit of doubt konka okumbireba ningashi okunkubireba tichango kirahinduke okubitwire nikwe biragume ahabwanje ahabo kuba reka nkwereze kinde cyo kureberaho wakwata honorable Minister of Local Government kwereza Barambagarahari ukamuhereza ministry ejo turukumanya no kwa kwabire nakora ministry ya gender state minister for gender for youth in charge of youth affairs hati rero kangira ngo ninza kutekateka ngo ntaza kubaho ikintu cy'amani I have been in local government myself hati manya reka nkugambire umutebekanzi wa program mureke turegamba mazima local government is a very technical area true hati noza kudiringa na people ba cows town clerks
these are But yeah, highly person. experienced Yes. people technocrats abamagezi mingi now koko bori minister of course no bori mukama wabo warenkesho ngaza konkano baza kwija nibagira bati nibakugambira technicalities Kaine permanent secretary. of course I need permanent secretary but I'm trying to show you my He's colleague a technocrat. hatumanya kankwereze ndisho example konkwanje garuke kwenda kukiriza kinkugamba wakwata honorable Chris Baryomunsi ukamuteka on Ministry of Health you do not expect him to get a challenge there abo kuba konkaine UPS nanka Diana Twine yes TPS but the minister EBPS arabe nagambira minister tibisya omurimi ahari minister naza no kumuchallenginga naje ati no honorable madam madam PS yes this cannot be true ahabwa chabo kwa nakimanya so you see kandi uri ataka mubiha ukanye ndakubagambira kuya mwatengwa kamtwaro mu ICT echobo kirekire so hati kangaruka kanshonga yanjye so hati cyo kugira ngo honorable minister wa local government naza kubana relyinga aha PS nabamubiha nakora ki na relyinga PS so hati cyo ncho muningamba so therefore tinyine nshongana na appointing authority kugira ngo yamutayo konkanye we cyanje ndi muninkweleka ngo hateje ministry yaza kugira mu buremezi omwamka kandi nabwo echo nicyo ndi kugira nti nibiza kuguma nko kubitwire biti tuza kureba ombanta basakubana banagwa ntureba Evelyn Ngite ntureba Betty Amongi David Muhoze tureba Rafael Magese tuiremo ntureba Hamson Obua nawe nakora yes ntureba Kenneth Omona ntureba abantu bintu tureba Mwebesa ntureba Moses Ali yes cabinet liste y'uwareba nozera ngo abahindurwa ninga bategwa mu busya hinepin kaiba kwisha kureta umuntu rejo yebare naturinda mbwenu buri mwaka ningira ninkunda radio West na TV West buri mwaka numba numujaguza amazaru ganyu yaba ni kokwezi kwa mshano mwiniki numba nukete kinihiro mbona hariho umwaka murete izina ikinihiro mukaketa rwigura mpata no go mwaka ko urwo twanto mu covid yes ateki cabinet rwigura mpateje reka nkushobore hati uko ningira kutaha kakoba nandi y'umurumbara aza nahaba honumanya ubushumu buryo mutahoni mbona umuntu bakargo kwata umushuma yamukwata kana ndisumu umwana yageremera kuyageremera umushuma yabuza umwana ati sumu namagara nondaki umwana yagetenye ndisumu yanjye atamagara ndo gatwa ataba position ikirigere kiba kwenda nicyo bakureba matera efumuka ombanta bihamu nabatamu nyenda kukoreka ecyo kubanza nyenda ku disclaimer nyonke tekatekanye ko umuntu noreba ministers abengene babahe mu parliament president jinya tumkwata abantu abtwamkwata tubamo akoreki that's why namere stood out to be the best among us she's vocal the best no mindset umurya abtumuhira abasi abato hati iwe nogira ngo enyawawa netembe nyawawa zari nyange ninga zari nyawawa hati rikangambire ikintu ikitukori to abantu na alien by the yes mbona hati nyina ngo tutakarebere appointing authority of course the president tumaze turebe abantu abitwamuhango atorane mu bono ba tuyina abantu nyuma zo banywe batera karuka speak hayina uburu bushato firi abahanditseho amungu hati nyosho beirwe kote ya parliament yitwine iwota karebere iki cya ministries hatweze nunango wa minister wabehi dukuza bengina ate kuba yankahi on parliament ntwata parliament tumutinikira twamutinikira naho nashobero nako to urisho mu mpumi abantu ya ministry so tureke ko surprised wakasha president agwizaga mushuka guys abehiwe wagiriza korte ya parliament ebe diminished korte ya parliament yagarwa hansi buyo moyazayo wagiriza so I will speak this without any fear of contradiction of course no ko ni nkirizo mu kibina konkesho binyigama kesho that's why I've always been branded yes mbwenu reka ngambere naturinda parliament eitire president no muhere aba ba minister
mbone reka tubahe benefit of doubt nkamugeza wanje kuya kigamba turi kubarakora ahubwo naba tutere ndura abanagire ninga bihindwire they also came as juniors nkaba ukubari nibija umuntu toka hasa ku proving capability ninga capacity yotakamuhira opportunity na turinda kuno jya ngo already usine native turakwire platform stock mengo uri umunyamakuru murungi wageza so aba bantu ngo agobyana agamba amanyana baha twanje tuyikirize icyo kubanza these are political positions is kwindru ataka Amson Buwa akaruba kakamusinga you expected him to again be a chief whip hata ugon presidential advice but actually bamuyamba ogwane to wano gamba presidential advice so icyo isangu akwatire atwire nakora yes icyo isangu no bwenjewe ma presidential advice atyo ngo nibabakuna nobo ino bwenge no umuntu urko bwenge president tumuntu wabutosha mwe na full figure na tumuntu wabutosha buri muntu nabaye nahiba ku no umside ya full figure kiba kumwendera ntacikora wakiriza side hari bigendero umuntu harugwa kureta nanango shoma makuru undira nango ashoma imirango undira zo mufereza kugiyota kurunda makuru wakiriza so buri muntu baba mureteyire ayinigendero ki kureka ikintu nakwena nacyo naturinda no kugira ngo as ministry zona nebibagamba ubiri bungi minister ubiri bungi nabateni cyangwa cyakuza gukora aho kuba twine national development plan eyihanga iri kugenderaho so nijya kushangaho akatumungora parliament niyo kubane budget ya ministries nzwazine prescribed roles zazo under PS aho PS of course ngwa technocrat so chuma isangu minister wona anajukira president just in his absentia njikure bumwe of course utakaba surprised washanga because no baramba imyaka ibini cweka bahindura bakorosha so I think ora atakozirije umyaka ibini cweka naza kwindura ora akora iki desatora atanaza mutsanga cyangwa mutakozere kandi kindi aba bantu abtuyentureba amwana umurzuwa twanje tuyikirize nyoni ni mpeke kurebera icya Roy Honorable Robin Nabanje akayija buri munamugaya ako bakamufishinga na hatu byo mwabe na zangu mbaka ko kamuri mugwana banje gwakozire natwira if you want to be my witness to be honest mazama unkabariya umuntu okwijana nabamugaye buri bungi na proving beyond reasonable doubt approving a shocking so president hati nagendera mbakozi kukiza ababizina okuna kuchabe kiri kibe kona nkebe nebo mbiburi mbwenu naturinda reka tweza abantu aba benefit of doubt abantu tubahe obwire bwabo basavinge okugira capacity yabo ora batasavinge to expectation appointing usorta kino ubushobozi bwo kumwihamo akamutara bajo karitondisho ninga akamuhindura akamutom minister yakuriye ngo nasutingamo konka tureke ko batakatandikire umuntu wabyara hati nyinzika no kusharura so it can't be yes ombagambo yawe embagambo yanjye byamuheru niza kwendera n'icyaha n'icyo cya Bible mbwenu Yesu buyabere na hereza ningashi nakora ibyo kutangaza akashikachi yanje yashanga umusheje wabaruire bibembe akatwira akiyanje cyo nanda kuzumuki yanja kugira ngo nawa akire kuko yabaza kuzamo bamutangamo so Yesu yamushiraho yamushanga yamuzati musheje we nonda kukira ati kunguza kuzumuki yanje bantangamo yambuza ati konkano ndakukira agira atego yamugira ati kwatikira go cyawo nenshando yawe ugende muri abanyabukanga ni mwenda kukira muherudine scam insurance yawe ntunguka yabukanga 2023 nagumwe izikoza ko yo umwanya ko tumugundi hanga bampera mu ombaga byamwero mu Celestine utatu okay webare man bwana moderator nimpendera ndukugira nti tube abamazima umbituru kukora kandi mutayi wanje namukunda kwa kwika amazima gamuzamu abigamba ko kubiri webare nambwe nukurunojana mukwe mutazi tuba abamazima azo mu kuba abamazima ekibi tukirebe nke kibi ekirungi tukirebe nke kirungi mwenu cabinet yashohora iwe nukirebota azoba wamazima hatwo kweza kuba wamazima turatere sibu abo kuba wano manyangu ekiti kirakuyambe noguma no manyangu tikirakuyambe cyagire cyashoba noje tonkagagwa mbirebere konka wayebeherera uka hati nyinshi kare no ija kwesingiso mushango so bwenu impendera ninjira twaba bamazima mbituru gukora twaba abamazima umubintu byo bwebe mbeze nebyo bitegeki byija kutuma nitwija kutanga byinji ebyakubira nebitufaho hazane tukora ebishemire nasigara ndi mu gishota ati na Celestine etabaza yambara City North
Okay, yabaye mnonga betona tuyontuirara okhendera program yetu twabati yontushira kureba cabinet minister sasa kwamba toranwa nturebana na speaker no mwezo watorenwe bo bakabemba tandisirahi umunchureje itansire namwe nerizoba aba MPs bana batorenwe basiba bari mu orientation yiva kwisha kugeraho for 3 days erizoba nyinsakare hamwe na izoba erura kana actually nyinsakare public holiday I don't know bamba soksibayo betona nokoko kandi mu studio nabanyegetsweho umwami shotatina Celestine ubwo w'ikibine cya Ant hamwe na Namahirwe Dennis Kama w'ikibine cya NRM betona tutwisha kwantorengaho kuvire witwa hoye bare kunda TV wese bare kutwegitaho kandi n'abasalamu ho naho muri tubendeza Eid al-Adha babere yo businje rahanga barinde kandi twisha kwantuboreka byone byabahomeze jite area around omurimbara district zone omuri Sinjiro nangwa na no muri harwe ho naho nabasakwana yegita TV West twisha kwantukoreka byone bwisha kwa isoba area nyinsakare ahandi ndakambarekeraho Mutaga TV West aranga barinde bye bye marare kurunzi